Бу көннәрдә миңа бик матур яшь барның никахында булырга туры килде. Менә безнең матур мөселман апаларыбыз җыелышып утырганнар. Кемнәр булар? Кызымның никах туена килдем. Субханалла, машалла. Никах туена килдем. Казаннанмы сез? Казаннан түгел, Муллаилә улынан, Зеленодольский районыннан. Никах безнең татарларда бик мөһим эш. Обязательно никах кирәк. Беренче урында никах тора бездә татарларда. Мин Аксубай районунан кадалар булабыз менә. Кадагыйлар. Никах бит инде ул татар халкы өчен, мөселман диндәге кешеләр өчен дә мөһим вакыйга. Никахсыз бит инде элек-электән тормаганнар. Иң беренче чиратта никах булган, аның туе булса ярый, булмаса ярый. Хәзер элеккеге бит инде никахлар бүтәнчә оештырылган. Хәзер инде бүтән мөхиттә, мәчетләрдә, матур биналарда оештырыла. Үзгәреш башка инде, яшьләр яшәсеннәр иде. Менә Каза бабай белән дә танышсагыз, кем буласыз? Мен Лүцияның иптәше Аксубай районынан. Сез килен ягыннанмы? Без килен ягынан була, Лүцияның бер туган сеңгелесе. Сезнең авылда ничегрәк уза никахлар? Безнең авылда никахлар элек-электән никах бит инде гөреф-гадәт, ата-бабаларыбызның йоласы, шуны башкаруда һәм бер-бергә дини яктан тәрбия белән үз тәрбияләнеп, киләчәккә дә, киләчәк буынга да шундый тәрбияләр белән биреп, үзебезнең мәхәтебезне, мөселман мәхәтебезне югалтмаска. Инсаф Язиле. Аларга 29 яшендә. Субханалла, машалла. Бик вакытлы өйләнәләр, бәхетле булсыннар. Тормыш юлларын сикелтәсез узсыннар. Без алар өчен бик шат. Менә безнең татар халкында никахка шундый матур күчтәнәчләр алып киләләр. Менә бу каз, бавырсак. Никахта бит инде кыз ягыннан да пар казлар белән киләләр. Бу кайсы як казлары инде булды? Бу Яшелүзән районы Муллаилә казлары. Күрәм, 2 казны бер подноска куйганнар. Бу казлар Аксубай районы Яңа Үзе авылыннан килде. Без инде үзебезнең балдызыбызның никах мәҗлесенә килдек. Һәм инде тормыш иптәше менә шундый матур казлар пешереп, ул үзебезнең районда да танылган инде. Һәм дә инде аларның яшьләрнең бәхетле булуына бездән күчтәнәш. Мәңге бергә аерылмыйча яшәсеннәр. Бу казларны үзегез үстердегезме? Үзебез үстергән казлар, без 1000 баш каз асрыйбыз. Авыр түгелме соң? Безгә юк. Җиңел дә түгел, авырлыгы да бар. Эшләмичә яшәп булмый бит, эшләргә кирәк. Язилә белән Инсафның Ярапай Ходаем аларга бәхет телим, менә шундый матур чәчәкләр пешереп килдем. Бәхетле булсыннар, гомерле, матур итеп тигезлектә һәрвакытта яшәсеннәр, уңышлар аларга бөтен нәрсәдә дә. Ходаем, Ярапай, булыш балаларым. Бүген безнең никах мәҗлесе үтә, җәйгә инде яшьләр туздырырга уйлыйлар. Туйны ничек уздырырга уйлыйсыз? Кафедамы, әллә авылы индәме? Туйны инде хәзер бит инде яшьләр кафеларда уздырырга яраталар. Кафеда булар дип йөриләр. Мин Инсаф, минем булачак хатыным Язилә. Без күптәннән инде дуслашып йөрдек, 4 ел. Менә бүгенге көндә никах туебызны үткәрергә булдык. Бу минем булачак хатыныма бирелә торган мәһер. Субханалла. Субханалла. Рәхмәт сезгә. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт бик зур. Язилә, одна остаешься?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muhterem din kardeşlerim Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdlarımızı bildirik, maqtavlarımızı bildirik. Ushbu ko'rkam kunlarda Alloh taolo barchamizga jiyilirga mumkinchiliklarni bergan. Alloh taolo yurtlarida, masjidlarda hamda jiyillik beksinishli ham tantanali voqeaga oldi bo'lsa, insof bilan yazilarning nikoh qilishini jiyildik. Allah subhanahu wa ta'ala yoshlarimizni ham Allohning aytganlarini o'tlab turgan uchun qizim o'g'lim o'zingizning turmush yo'llaringizni nikohdan boshlab jibaringiz deb o'gitlagan aytganlarga savoblarni ko'rgan nasib etsin. Ham barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga ushbu nikohda qatnashib kelgan barcha tug'onlarimizga Alloh taolaning savoblarini erishishga nasib etsin. Ushbu kunlarga qadar, ushbu mezgillarga qadar biz insof bilan yazilarni turlicha aytib bo'lsak, qiz bilan malayda deb aytgan bo'lsak, kalash bilan jigitda deb aytgan bo'lsak, bu mezgilda analarimiz sizlarga martabali ham darajali ismlar Allohlar biz ulardan er ham xotin deb dasha boshlaymiz. Ham shu yangi ismlar bilan Alloh ustida yangi vazifalarni yuklashadi. Birinchidan ushbu g'oya boshlig'i bo'laraq insof hamisining vazifalari bilan uni ham barchamizni tanishtirib o'tgan. Insof siz o'zingizga qarab juftlikka yazilarni olg'ash, ana to'g'risincha maddiyatdan titirg'a deyish bo'lib turasiz. Aşağı to'y shirok kiyindiruv, turakurdan belgilab qo'yu dinimiz bo'yicha to'g'risincha er vazifalari deb sanaladi. Yazil agardagi siz bilan qayda ishlaysiz yoki bilan kasbingiz bo'lsa, siz ishlagan aqshangizni o'z ixtiyoringiz bilan qo'llana olasiz. Ya'ni endi bir parikmacherskadan ikkinchi parikmacherskaga yelib, to'g'risincha o'zingiz ishlagan aqshangizni to'zdirib bitirsangiz-da, sizga insof bilan memsiz qarshilik aytirga tegish tugul, chunki xotin qiz ishlagan aqsha u xotin qizniki deb sanaladi. Lekin yazilarni unutmaslik kerak, bizda da eratlarda qaybir vaqtda krizislar, qiyin mezgillar bo'la qolar. Shu vaqtda agarki yerigizga gazga, suvga, o'tqa to'larga yordam etsangiz, yerigizga sadaqa bergan kubik savobga erishirsiz inshaalloh. Shular endi insof ikkinchi vazifamizda barliqqa keladi, unda bo'lsa xotiningizga diniy tarbiya berishga tegish bo'lib turasiz. Diniy tarbiya berish uchun islom dinini bilugina yetmay, albatta dinning usullarini o'zingiz o'targa tegish bo'lib turasiz. Agardaki dinni bek yaxshi bilsangiz da insof, lekin hamisha xotiningizni indiy boshlasangiz, bisim aturim halal, bisim aturim haram, bisim ishlarga yaroydi, bisim ishlarga yaramaydi deb ayta boshlasangiz, o'zingiz hamisha xotin qizlar Allohga shukr, hikmat deyiladi. Ular bizga bek tez javobini topirlar, aytirlar: insof seni o'zingga qarab, o'zing namoz o'qimaysan, o'zing masjidga yerimaysan, o'zing gunohga botqansan, mendan narsadir toptirasan deb aytirlar. Bu so'zlarni bizga eratlarga xotin qizlarimizdan eshitmas uchun diniy ham dunyoviy masalalarda biz xotin qizlarimizdan oldin borib, ularga o'zimizning amal g'iybatlarimiz bilan o'rnak ko'rsatib yasharga tegish bo'lib turamiz. Insof sizning barliq ikki vazifa bo'lsa, maddiyatdan xotiningizni ta'min etib, hamma diniy tarbiya berib, u vazifalaringiz bilan kelishasizmi? Kelishasiz, bizlar. Shular endi yazilar Mars qizi sizning istingizga yangi vazifalar yuklashak, sizning vazifalaringiz ikki qisqa jumla bilan aytiladi. Lekin shu majlisda yig'ilgan anilar ushbu so'zlarning qiyinligini hamma ahamiyatini anglaydi bilan yazilar sizning ikki vazifa, ular bo'lsa bolalarni tug'diruv, hamil bolalarni tarbiyalash. Bolalar tarbiyalash masalasida qolganda ishlarmikan xotin qizlar ushbu vazifaga bo'lsa, javob belgili, ayni kishi bolani tug'diradi, ham birinchi mezgillardan olib bola bilan vaqt tug'dira boshlaydi. Ayni kishi ko'proq kasbda erkak shu yetak ish qaytar. Qay bir aytilar bolalarning ustidan qo'ymishida qoladi. Ayni kishi bolalar bilan ko'proq vaqtni o'zdirganga ko'ra, bolalar tarbiyalash masalasi ushbu qoidada yazilar sizga yuklanishi. Bolalarimizni tarbiyalaganda shunday so'zlarni unutmaymiz, hikmatlarni bo'lay deb aytgan. Bolalarimizni tarbiyalamangiz, ular borida sizga o'xshamlar, o'zingizni tarbiyalangiz deb aytdilar. Sizga yazilar beragina sir ochib, bizga eratlarga xotin qizdan bir narsa kerak tugul. Agardaki xotin qiz bizga bo'ysunmaydi. Va kimchiliklaringizga qizlab bergan osh bo'lsin-mi, vaqtida o'tlanmagan pulmak bo'lsin-mi, insof ko'zlarini yemir g'ariza bo'lar, agardaki siz ham bo'ysunsangiz. Ne bu iki bir gayrede bardıkka kelse, er yakından hayırlı hem yumuşak münasebat bulsa, hem hatın yakından uysunu hem tımlav bulsa, inşallah biz ışanıp kalabız, alarının gayreleri bəxtli, hem devamlı olur. Sizin vazifalarınızı hem haklarınızı anlatmış, bu şahbis nikahının 4 şartına. Birinci tip bulgan şart nikahını biz okuyuz, iki Müslüman bulgan kişilerge. Müslümanlık kim deb aytsangiz, Müslümanlık şuldur ki, qaysisi için ko'ngilda
yürek bilen ışanıp dilleri bilen La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb şahadat sözlerini aytgan kişiler bu sözlerden ma'nası Allah Teala'dan başka ibadatga layıklı zat yok. Hem Muhammed anın kulu hem hak elçisi hem yılgan şahitler aldığında, dilerenler aldığında bu büyük olan mertebeli sözlerini gayre başlığına insaf hamisuluna eğitirken insaf rahimdigiz La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Biz rahmet kılarında Yezile Mars kızı La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Biz rahmet. İkiniz de bir matematik etip aytdınız, bu sözler şimdi ko'ngildan aytildi. Hem de bu sözgina bo'lib qolmaslik ishonib qolamiz. Sizning amallaringizda da bu sözler asarin qoldirir. Hem de bu yanqirgan g'aylarni buyuk bo'lgan so'zlarga La ilahe illallah Muhammed Resulullah degan so'zlarga negizlab turamsiz. Hem kelajak buğunlarga da bu sözlerden teran ma'nolarini yetkazirsiz deb ishonib qolaman. Hech shiksiz bizning oldimizda musulmonlar, biz sizning bilan ko'shamiz ikkinchi shartimizga, unda bo'lsa Yezilarning anisidan rizolik olishga Yezile tanıştırıp gitseniz, elinizin ismi? Fenzile Bağızlar'ın bakışlarında ömürleri boyunca memnun matur görkem Yezile şeşekin terbiyelegenler, kıyas nurları bilen nurlandırıp, saf şista sular bilen silip, üstürgenler, nazlaganlar, yandan aşağı üsümlükler üsken bulsa Fenzile Bağlarını dizgine yuvitirge tırışkan, hamidikinden bir günde sizin bakışlarınızla bu eden balası insaf kirgen, sizning sheshkagingizni ko'rib olgan, anga qarshi bo'lgan, meni sizning bakşağınızdan alıp gitem, o'zimning shulli jirime o'tirtib qo'yam, menim shulli jirim shulay bakşağa aylansin ali deb, shunday xiyol niyatlar bilan ushbu masjidning bu sohasini atlab kirgan endi inson. Ham endi men sizga so'rov bergan edim, Fenzila opa, siz ushbu yigitning insofini ko'rganingiz bo'ldimi? Yoki bugun nikohga kelgach birinchi taqdir ko'rasizmi? Men tarbiyali insofni yigit ko'pdan yuriblar endi. Alloh shukr. Fenzila opa, ishlatib qaradingmi? Ishlaymi? Ishli bo'lishdi olgan shu. Allohga shukr. Deb oladi so'rashdi. Oshatib qaradingmi? Oshaymi? Normal oshatib taqiradi. Allohga shukr. Bizning tatarlarda shunday so'z bor, yaxshi oshagan malda umid bor deb aytadilar. Shulay deb inshaalloh insof yaxshig'ini aytib boshqasi yaxshi aytib ishlar. Hamida qiz-qizga xayrli, ham yumshoq munosabatda bo'lar deb ishonib qolamiz. O'zingizning rizoligini nikahga Fenzila opa berasizmi? Beraman. Rahmat. Insofni aytganinglar sizga so'rovsiz Yezilarni o'zingizning oilangizga kelin deb qabul etib olasizmi? Olasiz, biz rahmat. Insof bu mezgillardan sening istingga zo'r javob bo'lib chiqdi. Sen hozir endi mana bu Yezilar shashaga uchun javobli, men ishonib qolaman. Insof sening qo'llaringda ul mangish emas. Tag'in maturroq bo'lib o'tir. Ham o'zining lazzatli hislari bilan seningina tugul, sening aytganinglaringda siyindirdi deb ishonib qolamiz. Biz rahmat biz 5-chi shartimizga unda bo'lsa shahidlar Zamaniyev Rustam degan kishi borsiz, Shayxuddinov Aynur degan kishi borsiz, qaysiz? Mana biz Rustam bilan Aynur, siz ushbu nikohning shahidlari, sizning istingizda bir vazifa bo'lib, Alloh taolo oldida ham kishilar oldida o'z rizolik bilan bordim degan so'zni eshitdik deb aytirsiz, o'z rizolik bilan oldim degan so'zni eshitdik deb aytirsiz, hamda xalqda so'rov tursa, neshlab insof bilan Yezila pulga pul tutishib beringlar ekan, gunohga botib deb so'ray boshlasalar, siz ular g'oyga shahid Rustam bilan Aynur anglatirga tegishsiz. Biz ularning nikohlarida qatnashdik, ular bir-birsine er bilan xotin o'zingizning deb vazifa shahidlar o'tiribmiz. O'sha biz 4-chi shartimizga, 4-chi shartimiz Yezilarni siyindira turgan, hamda insofning kissasidan halol bo'lgan aqshasini chiqara turgan shart, unda bo'lsa nikoh bo'lagi yoki mehr bo'lagi deb aytamiz. Bunda benim yazılgan Yezilar siz o'zingizning bo'lajak dedingizdan bu inson siragansiz ekandirizmi? Biz inson bo'lak o'zingiz bilanmi? Bu shaxmatingizga yaqinroq keligiz, bo'lakni ko'rsatib olamiz. Shunda kerak. Siz Yezilar bilan o'zingizning bo'lajak dedingizdan insofdan nindi tilisiz zo'r, nindi tilisiz qiymat bo'lakni siraga haqqingiz bor ekanligini biladingizmi? Lekin sizden ardından bu insanı sıradınız, bu insanı satıp aldınız, şöyle bir bu sizge aşağıda. Bu insanı istep yamadan insaftan fatir, maşına yötelip sıraptırmıyoruz, bu gerek değil. İnsafın yolundan böreklerimiz yapaydı. Hem Hazret bilen hatınığı sileşip alan sözlerini isinizde kaldırırız. Hazret Fatih'de təqdim etken idi, maşınada da təqdim etken idi. Yok mu ya bir nesile gerek bugünüz bu kişikine bu insana rizalık yerine baramayan sözler işin yesiyle rahmetli buluruz. Biz bu gayla bölegi birinci bulsa da ahırda bulmasın. İyi şarap özünüzün hatınızda şunday böleklerini tapşırırız diye şarap bulur.
Bizden 4 şartı bu südeldi. Birinci şartlar Müslümanlar şehadet sözlerini işittik. İkinci şart iki yak ayetiyenilerden rızalığını aldık. Üçüncü şart şahitlerini bilgiledik, Allah'ın vazifalarını anlattık. Hem dördüncü şart mehir bulagi var, hem mehir bulagi bilen yazile riza. Biz sizden bilen müşebbiz nikah hutbesine, nikah hutbesi okılgaç, min yaşlarga sıravlar vermem. Yazile biz rizalımız bilen bardığımızın debetkeş, ötken zamanda bardım debetirsiz. Şahitler hem başka yılgan tuğanlar birgeleşip yılıp işittigiz degeç, işittik deb kışkırıp aytırsiz. Sizge insaf sırav beriminiz rizalımız bilen aldığımızın debetkeş, ötken zamanda aldım debetirsiz. Şahitler işittigiz degeç, kışkırıp birgeleşip işittik debetirsiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباح وأخل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاح والفلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب سنتي فليس منا صدق رسول الله. Hemen de birinci sıra birde yazile sizge. Yazile Mars kızı öz rizalınız bilen telecifetlikke insaf hamis kuluna bardınız mı? Şahitler işittiniz mi? İnsaf hamis ulu öz rizalınız bilen telecifetlikke yazile Mars kızın aldınız mı? Aldım. Şahitler işittiniz mi? Bu mizgilden sizin tebrikleyip bardak kayağıyla kildi. Bardak kayağına devlet kildi. Bu devletin padişası var, burada olsa insaf. Hem bu devletin veziri yardımcısı var, burada olsa yazile. Sizge bu devletin eşitten kilgen düşmanlardan saklap kalırga nasip etsin. Aranızga şpiyonlarını kırpmayışa, birbirinizni anlap, birbirinizni hürmetlep, uzun gımirlerlik işleri beşerge nasip etsin. Hazır insaf, üzerine hatınına halal ciftine, yiyişli bulgan ulakın tapşırak. İnsaf rahimeti basırız, yezile rahimeti basırız, yıl boyu başlıkmışa bülekine insaf tapşırırız. İşte isimler okusunlar. Yılmaya bilesin. Yüzü rahmet. Yaşlarga endi biz eng birinchi siratda salomatlik tilaymiz. Esen sog' bo'lsinlar, uzun umrli bo'lsinlar, tegizlikda yashasınlar, bir-birini hurmat etib yashasınlar. Tegizlik, mo'llik, boylik, yanilarni hurmat etib, bir-birini hurmat etib, uzun uzoq, baxtli, tegiz turmushda yasharga nasib qilsin. Yoshlar, rahmat etgan, elaymisan. Yigitlar senin bilen ölü yaşağımda gönlülüke hoş yanında yıkıldırmış yollarından bana söyle gönlülüke yarın